សក្រហមហង្សបាតនិងពណ៌ភ្លេកដែលពុទ្ធធិកសមាគមពិភពលោកបានធ្វើសន្និសីទលើកទី1នៅប្រទេសស្រីលង្កានាឆ្នាំខាលទសពុទ្ធសករាជ2494ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1950បានកំណត់សម្រាប់ជាតំណាងនៃទង់ព្រះពុទ្ធសាសនារហូតមក The Buddhist flag with 6 colors blue, light yellow, red, white, dark yellow and flash which represents the Buddha's ray of light from his body. The 6th color of the flag was approved by the first conference which was held by the International Buddhist Association in Sri Lanka in the year of Tiger, the second 10-year cycle of Buddhist era, 2494 on June 6, 1950. Nông Samadhi nay sẽ cái đây prakash Boru Badua, Praria na chạ Campuchia, miền Cát Tiêu đọc phong phú, Nông ca Prarop Tver Lom An Arayat Hoa, nâng tu Sneya Phiệp Salapa, Chnam Pi Pon Dop, Lơ Ti Buôn, Nơ Lơ Tắc Đây Angkor, Campuchia, Praria na chạ Acharya. Hát lệ khai nay protest yang pramuối, nay sẽ cái đây prakash Boru Badua, miền Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Thái Lan, nâng Việt Nam, nâng rùm khnia sầm đai nâng nông người tây nì. Cam vị thi đồng bóng Campuchia nâng sầm đai rô băm tê vẹt sài xúa sầm đai đang bay chun nâng sập sa thu capo nâng chia bắn to protest tang pramuối nâng sầm đai rương put pravot chắp pi chốt
ព្រះសទ្ធតទ្រង់ប្រសូតព្រះសទ្ធតស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់ព្រះសទ្ធតឃើញទេវទូត4យ៉ាងគឺចាស់ឈឺស្លាប់និងអ្នកបួសព្រះសទ្ធតទ្រង់ចេញសាងភ្នោះការថ្វាយស្គៀនិងមធុបាយៈដល់ព្រះសទ្ធតនិងចុងក្រោយព្រះសទ្ធតត្រាស់ដឹងនិងផ្ចាញ់មា